umuntu kufanele simlinde kakhulu ukuze siphumelele ithina uqobo ukuthi kwenzakalani around you ayikuzuvimba icebo likaNkulunkulu lento ngoba gatsheni uma uzobuka abantu abangakuwe noma abantu abangakwena kuzokwenza ukuthi ungabusambona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uma uzothi wena bonke abantu aba-around me ba-broke la ekhaya siyahlupheka mina ngikhule kunzima uma ngifundisa ukuyokhokhela imali yase-high school bekunzima kodwa namhlanje ngikwazile ukufunda enyuvesi ngaze ngaqeda uma mina bekuthi bengibuka uma ukuthi unemali encane angeke ngikwazi ukuyofunda enyuvesi bengizodembesela ngithi kuyefana ngizofundelani ngoba ngeke ngikwazi ukuyofunda enyuvesi kodwa nakuba bekunzima ukuthi ngifunde e-high school ngakwazi ukuthi ngiqhubeke ngifunde namhlanje ngila ngikhona because ngabuka icebo likaNkulunkulu ukuthi lizophumelela kumnyama kubomvu mfoka Gumede nakho sesivala ngibuka enye into ngibuke ngelinye iso esikhathini esedlule kodwa ke manje mokukhuluma lento sengibuka ngelinye iso futhi uStefan ekhulunywa ngayo iBhayibhelini uma ekhanda ngamatshe uyabuza ukuthi ubonani akabone akasababoni laba bantu abamkhanda ngamatshe kodwa ubona ubuhle ubona amazulu lento kaStefana iyodwa ikutshela ukuthi bamkhanda ngamatshe but akakuzwa but uzwa ubona ubuhle bamazulu into efana nale ukuthi usesimene esinzima but ungasibuka isimo uye ngale kwesimo ubona ubuhle kunjalo impela inamandla gatsheni yabona mina gatsheni ngihleze ngisho lento ba ngasebenza enkontrakeni ngixova udaka gatsheni ngiphuma ku matric ngiphase kahle ngaya enkontrakeni ngaxova udaka into engenza ukuthi ngixova udaka nganginephupho lokuyofunda etertiary ngakwazi ukufunda etertiary udaka isikhathi singanani ngaxova udaka bekuyinto ebengixova njalo uma kuvalwe ikole ngisafunda high school kodwa ngithe mangiqeda umatric uthisha wayethe asave imali yabo so ngaxova udaka for 2 months ngase ngiyakwazi ukuyoregister ngakwazi ungena enkontrakeni ngaxova udaka kunzima umsebenzi unzima kodwa ngenxa yephupho enganginalo ngakwazi ukufika la ngibe khona gatsheni angisho ukuthi kube amandla ami kuphela kodwa uNkulunkulu khona into enamandla gatsheni esho eBhayibhelini sesigoqa uHebrews ngihleze ngithi ngikhotha njalo ikhuluma ngabantu abafa isithembiso uNkulunkulu esishilo ngabe singafezekanga lithi nakuba uNkulunkulu wayengayifezanga lento emhlabeni abakwazanga ukuthi badikibale emoyeni wabo ngobani engqondweni zabo nasenhlizweni zabo babecabanga leli khaya uNkulunkulu alakhile ka umuntu onevision gatsheni ngisho ungadlula emeveni mawukuthi uyazibona usepalace la meva odlula kuwo ngeke azakulimaza lo sisi lona waseZimbabwe ufike wakwazi ukuthi asebenze emakhishini ebenza idegree namhlanje uyithole ngobani akabukanga ikhishi wabuka ayina wabuka zonke lezi zinto zokukorobha ama toilet ube nephupho lokuthi ngelinye ilanga uzoba ummeli namhlanje usewummeli le ndoda ebesigcila ibinephupho ukuthi one day I'll be liberated iphupho umuntu analo gatsheni lona lizomkhulula lizokwenza ukuthi ngisho ulala endlini yamaplange wayo ungawi wena emphefumulweni ngobani la uphokophelele khona kukude sikuthola kanjani mfethu ngezoxhumana bese sibona kusasa ngitholakala ku 0721824993 0721824993 ngiyatholakala ku Facebook Thulani Yeyeye Gumede ngitholakala ku Instagram Yeyeye TG incwadi engiyibhalile iLovers and Mirrors bese kuba nencwadi yamenye inqaba Grief and Hope ziyatholakala ezitolo ngajabula abalaleli bangayibheka ngiyazi ukuthi ke abanye njengamanje bayasibuka mhlawumbe bayibuke lezi ncwadi okhuluma ngazo ukuthi izona kuyiziphi Lovers and Mirrors yes iyona lena bese kuba inqaba Grief and Hope abanye bazoyibona ku Facebook abangakwazi ukusibona live njengamanje kodwa na ku Facebook kuzobe ku right kakhulu Alright igama umzisibongo ngingwakwandlovu ke mina nibe nje nobusuku buhle nisale kahle emakhaya mhlawumbe singakahambi ke wemfoka Gumede kusasa isihloko esizobe siphathele sona kuzobe besiphi futhi kusasa ngizobe ngikhuluma kabanzi about 6 degrees of separation into engizochaza kabanzi kusasa kodwa nje ibalekile nje bengithi umlaleli impela akasenze isikhathi nakusasa sihlangane ngalesi sikhathi sithi kuyidingida nayena ngoba idlala indima enkulu Alright nisale kahle emakhaya nginithanda nonke igama umzisibongo ngingwakwandlovu ngolesithathu asiphinde sibonane futhi mina nawe khona la msazweni ngeKhosi FM ngala ku 9:05 kuya ku 9:30 kulomsakazo wamba phambili la esifundazweni sakwaZulu Natal nje iyonkana bye bye emakhaya nisale kahle bye bye